Jotono lamsogo ani chikonsa YouTube channel Alma LD Lifestyle. Jotono khakamya pharo tai lamsogo. Actually tini angoro iko chongkreng holo sopaijak Father's Day ni bagai tini Divine Mercy Catholic Church organized by Divine Mercy Catholic Church Khumlung Parish da ke Saint Alphonsa Parish bahino ke khana Father's Day palaijak naita ke chini mothawo juice khaika taklai ke oroi ko mani sopaika mairum rok tui rok ke tei bufnok nai ang norok no mane khana program ni yakulo program paimani yakulo chamung ni bage bo oro arrange khlai rekha ke ani o video bising tui belai khono hambaya phanam sumo chongkreng hall ni honor no eba khai ojamano bo jungna asukai mane sujog rima bagai oro chini fathers jara program phainai borok ko khlaina bagai ke belai khono hambaya pharo belai khono hambaya pharo borok no ke ko oro manei Divine Mercy Catholic Church ni okra chakra rok bazar hating laitha khana ni bagai ta ke khana angje mansa norok na update renai okay norok bai joto bai no ang share khlainai tamni male mo kaisa ani live ni kaisa mane tamjana khopjak ta mo ba ani angbo oro tongma bagai hambai ke khana program success khanya bagai chini Divine Mercy Catholic Church tai Khumlung Parish ni joto okra chakra ro oro kok chaplai tung borok kok chalai tung ke angje mansak norok no update khainai logi ani logi butongo borok oro achuk laijak kok sana kok khana program ni bagai kok chaplai tung borok ke oro khana program naichok khaina bagai tabuk time mengkha 7:30 PM for Saturday 2nd March tiningkha 2nd March khana kai 3rd March khana Father's Day palainya bagai kok chaplai tongo program success khanya bagai ke iko norok logi mangkha tini ni hor ni program mane tini hor ni bagai khana program ni bagai kok chaplai tongta ke ang khana norok no mankhai je mansak khanan program recording khlaiman bising tui norok bai share khlainai ke norok skip khayoi puilan sui pai thak dora nai tongdi jotona hambai aina amo tei bo follow semini bo satsabai nama ready kene sabo mi also to ready khlayo tare semi bagai pangya ko pro baina aina dono dora kisa nawina dono yang no ringan musubo bini kolom no tato zagai chini mothani khoroksa tamra boro bo kisa hamjam miya pharna musuk jago bono soan bagai ya boro phajak angli jana koinai yang busing phainai ini hamjam miya paino ya samani ba sengnya apa mulai ini dua kali oke sampai beredar kalau fisik kelas dulu ngomong beredar kalau apa roksa satu ini mufasana sebelum bermari awang sudah bayar sini selera lebih singo kayak tu diambil cawai dulu kamu haikal yang sudah punya orang lama buah itu tim sahaja buah itu tu berinya waktu dan sahaja ini waktu benar ada jaduk tu apa tu menjaga boleh kita ya pun dan sahaja bisa yang tadi tambah dari dewasa sengnya makro lainnya sini kursi menjaga dua kursi sini box sini pesan Boyano, jadi yang ini Paris pada
maximum kedai hamba ya paro tamani bagai hingkai boano sawai samali bagai ma angkoro ke di map hejaka dai abuni sekarang angkari kita bulung ka ane bolan ma kai to sa hamba nana apa angkula kai to sa hamba bose jini father maxim di pukuk tui ano sayo nomoro phe sa kok sa din dai apni lobe lobe no jini tabok assistant paris ni father Kemen Quadras bonobo ambele kamba yaparo dai jini ni mothani de okra cakra de khai manjak nai borjo kono ani kapang ni hamjak ma dai lumanor no yaparo ang actually orang de no nunggoy aku intellectual koror nunggoy ang kok sarani sa tao nunggoy to ka norok to Father's Day ni tamo to sayo mano akhir kono ang saya juga de uno sa malian ang ko no sanai ang doktor ba ang Father's Day ni ako doktor ni khaching ti lain ang no sanai ang kuya kada sanai ni chomani kai muka Korinthio chapter kaisa sujak kono 11 chapter je Kristo ungka jini jotoni bokoro kaito ungka jini jotoni bokoro apa panggabe sujak kono kurus manus jini orang panggabe nya sampai panggabe itu angkok korban itu sono Kristo jeno প্রতিটি পুরুষ মানুষের মস্তক স্বরূপ খ্রিস্ট ungka jini joto borokni বক্রক হাই পুরুষ মানুষ আবার নারীর মস্তক স্বরূপ পুরুষ মানুষ মানে চলা উনকা পরিরোগী বক্রক স্বয়ং ঈশ্বর খ্রিস্টের মস্তক স্বরূপ আপনি কখনই মানে নাই তাম উনকা যিনি খ্রিস্ট যেন স্বরূপ যারা মুখা বুড়িনি বক্র এবং স্বয়ং ঈশ্বর খ্রিস্টের মস্তক স্বরূপ কাইতো মুখা যিশুনি বক্র তাই চালানি বক্র মুখা খ্রিস্ট খ্রিস্টনি বক্র চালা মুখা বুড়িনি বক্র ঠিক আছে বক্র মানে তাম जों डाक्टर के सावन गाय बाबा मुखा ब्रेन अब जन तो बहुत जन कंट्रोल थायो ये कंट्रोल थायो नि नाथाय बखरक से जों जत समय जिबुं बुथार गाय नाथाय स्पेशली आं वानसाबाय तफानि दो वानसाबाय तफानि नाथाय वानसाबाय तामसा जिबुं बुथार गाय नाथाय बखरक बुदि बखरक से बे जों दिनै फादार्स डे जों दिनै अरा पाले दे फादार्स डे फादार का तामो जिनि नुखुंनि बखरक ई बखरक अपनो जों सिगांनि थांखा होनाय एक्चुअली बखरक माने फादार्स डे जों सामानि अबंखा कासा लीडरशिप इनडाइरेक्टली जों फादार्स डे जे पालाय माने अब लीडरशिप बाहाय खालाय जों खायनानि नाय अबसे माखुसे नांना ठीक है आं जेहेतु डाक्टरनि फारसे सानानि थांखा होनाय जों ज' खालामनो नांनाय फिटनेस नांनाय फिट जों ज' खालामनो फिट बियां जों फिट नांना फिट अनफिट आरो सायलाबा fit WHO ni borang di bising tu definition of what is the meaning of fitness in the kind of meaning tu kasa kaya ka physical ang physical basing ko ang tuloy group to business ko pokok so akhir ko group na kaya sa ano kaya sa je physical unfit but physical fitness ako ni ulo kaya mental fitness kita mo hen mental kaya ka angka apa kasih tik to mau rup muncul kulit itu ani beri kahas oleh kamu playa pokok saya tadi kok so tong mani kok pokok saya tadi tong ang mentally fit ya apa na so mentally fit enggak nana physical mental and social and spiritual apa ini kamu ini cakap kita boleh itu itu fitness nggak bisa itu fitness semuanya kamu apa boleh aku saka physical mental dan social ini kita mau socially unfit ko tungko jab society kapan society ka matam society teacher society
Doctor Society, Kerani Society, Political Society, even Greek Society, 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 Tapi kalau Jakarta Society, Rian Society, keman Somas kamu, sosial media Somas, keman Somas, Riksha Driver Society, Direct Driver Somas Society, Jati Koto Muslim Koto Society, Christian Society, Catholic Society, all society di Bisinggo. Nah, di norm kaisa kalau masuk ke nanti, norm masuk nanti, dan nongli para orang ambil nongli Christian Society jadi itu borok borok di norm kok saya kembali Jakarta. Oh, borok saya hendak cumire kok saya. Tani kok saya mau, tani kayak borok mau, bisa borok ini acceptance dulu. Akhirnya oh borok hendak ya, cumire itu. Tapi kita pun berkata nanti kalau dia borok saya hendak yang dia pergi, orang kerja orang dia cuma tahu. Jadi sosial dia borok acceptance kamu, orang menjaga, oh borok sosialistik, dia borok sosial juga menjaga. Jadi sosial kamu pun. Jadi dia bicara sosial di sini master orang di dom sini, orang aku betul kayak dari kelas baik dengan itu, res baik dengan itu, kayak bicara kayak apa karena nilai ekor saya. Tadi kalau bicara menjaga, menjaga oh borok sosial anti. Antiar itu maka sosiali unfit kok. Tapi kita sekarang bahas perkara muka spiritually kamu spiritual orang pilih jauh kayak gini. Kamu tuh curi leka, ada tuh curi leka. Kayak tuh curi spirit tuh, atau tuh curi leka. Atau curi wah tuh kamu kayak ini mental peace mana? Bakau tuh kacang mana? Jadi spiritual kesimpulan jadi unfit. Bang kalau tuh berspirit kesimpulan mana? Terutama tadi Hindu mana tadi? Dia itu borok bicaranya mondirnya, itu saya bangsa saya borok spiritually, spiritnya itu naiknya karena spirit mana itu prakarya, spirit mana itu kaham kuno kasar mana spirit atta, oh pasti dia atta nih, oh kuno dia salah nih, oh spiritually kalau apa aja tuh yang bisa kayak, kalau dia tuh kasar kita hanya pola, kasar kita kaham pola, jadi spiritually bicara apa nih, mondir mana, jauh dharma orang bicara tuh kok kaham. Kaham play cari jadi jamaah komentar semua. Oke jauh kalau kaham kok kaham kok mana nih kan enggak kayak contoh play mundur bicara kemana gitu hanya mereka cuma kalau dari mundur bicara itu contoh mana mung sama ya. Jadi ini spiritually contoh di fitnya enggak kayak total unfit. Enggak kayak cakap kamu physical, mental, sosial, spiritual. Ini spiritual. Saya berkorban Andre. Sudah
Father's Day pala program pai mani ya kulo iko kisah sa jamung calai tongkha pai na senai tongkha angke mai mui kisah bok ma bagai tabuk se pai thak o se tisau bai nang jaka mai mui do ha sini Mamudah kokap, kong lain kong, marga atau kong ha, acha ha apa nak nanti kita macam mana? Mereka hambai. hambai norok no bo ha ang de acha oh tam belar ang mai mui bok ma bagai ti sai ma lian norok chap ru bai nang jaka mai mui Kam ka. Tini tam ni bagai mai ma cha ro. Ini kayak Father's Day ini kasih kuma buka songi sab. Acha hambai asung no. No kostor liya kok sung liya se. Akon. Ya orang tu pantri ni seorang ba. Kalau kan orang sini hol tu buka mahai. Kan kalau orang kayak samung mereka sini kata. Acha hambai. Yang samung gerak kai tu tang ikon. Yang dicalai tunggu. Baik nang jaka mai murok. Ha? Thoka. Ha? Gudok. Acha. Gudok thoka po. Baik nang jaka mai murok. Baik nang jaka. Gudok thoka. Eh? Gudok bisa yok sisi nomor satu thoka. Ah. Atau thoka. Masa jam saya masih Maria. Bangso calian ne. Bupurun cimisa. Ada 25 years ni sekarang sama hai ma tonggo ang muitu mano ang muitu mano ada jeng agi orang ko panda kai pru ro nong jawo ang muitu mano ang bo aro thangka ke nugo ge hambai no beleke hambai ko yang medam ke bai nang jak nang nung bodo mangso saya jawo bai nang jak mangso no acha Utom babu, nung mangso calia, cawo, acha hambai ko calai tungko yang Bahai nang jaka, mai mui, sini pak engko, ha? Bukan isi din, kayak macam tu cuma ni. Lajar kita sarba. Hambai, hambai. Iko mai mui bok nai dok, cin duai marsi ni beri dok no.